ugogo locale wakhuluma la nguma-ke inkosikazi ya the late Chief Mliba wasemaCetsheni. Lolo wathuthulwa ngumSwati nelibutho lwakhe kuhamba amaguga nasobandla phambili, babathutha ebusuku ngabo-12 bawubalahla. Nguye-ke noma-ke logogo la bekhuluma la, so logogo ahamba wahlala ku-exile. Ngike ngamveta lapha namuva amaSwati, uphindze wakhuluma nami wathi, Kawuzela mntwanami, siyahamba siya lapha kaMhlushwa njengoba senimvile. Kuthi awusuka lo mlomtsala lela suka khona ngoba uthide esimane ngicela amaSwati ukuthi atshelwe ngimi angangiboni ku-TV, atshelwe ngimi ukuthi bangivusa njani, bangithutha kanjani ebusuku, ngalahlekelwa njani. Wathi-ke ngiyeda. Kuthi awusuka labantu labadzala amaSwati bathi khandle batonatisa kuhlungu labedlulekiko, nithi nina benisebholeni. Uthi awutala abantwana, likusasa lakho likulelive, awufuni kubambisana namaSwati la wathi khona ukuthi utabe usafe kude ingadi letawuchitheka. How do you do that? Uthi colela njani, uthi thelela njani living such a reckless and irresponsible life? Nginivetela nje logogo ngegama laJesu ngiyanikhumbuta maSwati how important it is ukuthi siye lapha. Sengicedzile ngisho ngathi ngaba mfisha, sengicedzile maSwati, sengifuna ukudlulisana sisicelo. Ngicela-ke emaSwati angishayele lucingo ku-WhatsApp 76030198 noma angi-inboxele hayi nyalo. EmaSwati ningilalele kahle. La ngakhona ukuthi edlule ngalala kuthiwa khona kuse-Amsterdam. Angimathi Amsterdam ngathi udute nabo Piet Retief. Kunebantu benkosi, I'm listening my producer. Yakudute nase-Oshoek Amsterdam. Ngiyacela kunebantu basimakade labalapho labatsinga lusito baya kaMhlushwa. So mangabe nitabadudane nalowo mgubudla babili futhi abasabe abancabi ukuthi bafake isandla kulo petrol wakho njengoba nawe bawubheka le. Bacela ukuthi nibambisane. Bantu le impilo yabo ingilelo nje luhlobo. Nabo bayafisa kuyawubona emaSwati. Ngiyacela ke lokuthi ningishayele mayibe noma kunaleni batiko labathi awuchamba ngabo Amsterdam laba ngaselekelela, ningishayele ndobe sebona ngibalinka nala maSwati lakhandlekile lapha latitshelile ukuthi atimisele ukuthi aye kaMhlushwa. Yeah, so ngiyacela ukuthi nikwende lokho bese ngiyabuya. Ngifuna ke ukutshela ke maSwati ukuthi ngitathi tsimla tingoma. Duduzi nesinqabu zamagawugawu. Tathi tsimla tingoma ngitathi bathi ngaki tawufika la kubo 6. Sengilungise kahle ne-security yami ukuthi ngicela nginikete leli thuba. Lelicatha. Ngifuna ke uyawusebenta lapha. maSwati athi angikhumbule stage. Ngicelile ke ku-security ngathi galelani kahle. Nikame nibeke tinto tenu ngoba president ucela ukuthi ningamjahi, ufuna kuyishaya le ngoma lapha. So ngicela ke kuninika lokugcina ukuthi definitely President Kawuzela uthi akaligcoke le jazi lekuba ngumduduzi nesinqebu zamagawugawu. So come and see that. Bese ngiyedlula ke ngithi ke dinkulumo ke letiningi we are very ready. Kunethi inkulumo la kumele ukuthi sikhulume sibonana lengeke ngikhulume la. Ngitasithatha isikhathi lesihle kuthi khuluma nemaSwati. Baholi ke labafayikathi bo babe IB batabana enough time sekukhulumisana nani. Baholi labafayikathi bochawekazi ngeke nibabone ke ku social media, ndababona live. Leaders from different political organizations like EFF, Swaziland, Sive Sincaba, bafundisi batabana lithuba lelihle lekwethula umbiko kaNkulunkulu. Umbishopi babenghambule will deliver umbiko lomuhle kini. Sikhathi umsebenzi ngicabanga ukuthi uyaqala nga9:30 sibheke lokuthi uyaphela ngabo 3:30 emaSwati atawukhona ukuthi afike ngesikhathi. Mfasa ungifaka ipressure uthi akwehliwa president wakaMhlabeli Jesus is mine.
ayicommit Mfasa ngidawucela ukuthi ube njengekusho kwakho ngoba sowufile kungifaka ipressure ngidawenda njalo. So-ke Maswati ngithi anginike dolo lokugcina ukuthi kutawuhamba kahle bese ngiyabuya ngithi-ke kude kuphepha i-security ngoba nabo kufuna ukuthi ngikuvete lokho. I-security isecophelelweni leli setulu i-security and sengiyacela-ke kulaba lokhanza ukuthi bacelwe nguhulumende webukhosi baseSwatini ndakucala ngabo laba bacele ukuthi babe ngama-hitmen laba bacelwe nguhulumende webukhosi Tinkabi. Ngiphindze ngicele ukukhuluma naleti Tinkabi leticelwe-ke ngilabanye uma naleto tikhona ngoba tingaba timbili Tinkabi letingacelwa. Ngithanda ukuthi into ngitende accurately mabe kungaba khona labanye labangafisa ukuqasha Tinkabi ngoba yi-2 nguhulumende waseSwatini sengilete Tinkabi ngithi-ke nina banicashile ngisiteni ngento yinye valelisani tintombi teno kahle uvalelise namako wakho kube angikhola esontweni ngabe ngithi uvalelisa unyoko kodwa ngoba ngisesontweni la mthandazweni ngeke ngisho ukuthi ubongisithe uvalelisa unyoko neyihlo nagogo wakho uma uthatha lo msebenzi uya lapha. Into lengitangivisa buhlungu yinye udasithela ngaludzaka asifuni ukuphatha emathumbu akho sini sifune ukunokela ludzaka lwakho nako la udasihlupha khona mabe utawuvuma lo msebenzi wekutogilati ngeke lokukhona ngeke uyekele nje ngiyakutshela uyekele kuze ungasibangeli nje stress ukuthi sibe sifunjwa ludzaka lakho uyekele ngoba we invested in security. We know what we're doing. NgeMaswati lawa, they have to be protected at all cost. So ngithi lapha ngikwende nje kube clear ngicele bese ngitshela Maswati ngithi khululekani Maswati. Wotani ngekuningi bene. We've done konke lokufanele ukuthi sikwende. Futhi sengibayalile laba labatawuthanza ukuthatha ma chance ukuthi lokungikhathatha kokunye batasifumba ngalolu dzaka. Konke lokhu laba sibakuplanile ngeke zokuphumelele. Egameni lika Jesu Kristu. Ngicabanga ukuthi ngiloko Maswati lebe ngikutele. I don't want to take isikhathi lesiningi silifunze livu laNkulunkulu. Ngicinisekisile ukuthi ngikhona sengivele ngila eNingizimu Afrika. Ngicinisekisile ukuthi sikuleli sonto khola ukuthi senilibonile. Ngacinisekisa isikhathi kucala nga9:30 ngicela kuniniketa inombolo ningashayela mina ku7603 0198 bengimele ngifake niya comrade Sibongile niya comrade KB maneke angakhona ukuthi nika comrade Ras senitawu ngisendela nje ngininikete inombolo sengisho labafuna imininingwane ongakhohlwa kune voice note lengicetha kuyithola that is very helpful lethi labede kahle imali kanivele bayade ukuthi bayahamba kusuka kusasa mabangafika nga12 eJubilee Park ngive nje ivoice note yalo munye umholi athi president sesicabangele elinye lisu la ngoba kunelisasasa leMaswati kani Mswati wala nemabhasi mabangafika lapha eJubilee Park nga12 babe seba assemblishile but balungise wathi balungise 220 wathi sesicalile kunegotiate kulamabhasi labheka kubomananga ngoba asiwakhiphe emgwaqweni sitawahlohla agcwale kusasa atawusehlisela le mali kusukela nje emini nga1 kusasa ngelesihlanu ningive kahle kusasa ngelesihlanu bathi 220 kuya nekubuya mase kusukole kubuya ngalala mabhasi lafika sithele egedeni president ataphinda sithathe ngoba yiroute yawo ahlala ahamba khona but sithe ngalobunenge ukuthi cha siyeda thina singitete singena kanye bese ke kuthiwa okay hayi imali ye kuyakamathamo ngoba kumananga sayitaba ngaka laba labatawuhamba labatawufika lapha ngivela umhola memetela ngalibona lelisu ukuthi lingilo labafuna lokho ke bangangiwhatsappela ngibanikete le number ukuthi mase nifike eJubilee Park nathi ukuthi nifuna bobani around labatawuhamba nani kuyo lapha ebus rank kubone lamabhasi labheka le kusuka ke kumananga ngale ngekusheya kuyofika lapha esontweni bakuhleliwe kunema quantum ke ngale nawo laceliwe ibaliwe le mali 220 ibaliwe ukuthi nangale itafike insite kulamakhumbi langale la ngibeka lapha esontweni
mawuhamba kusasa obvious uphatha lelo tshalo loko ini indzawo yokulala ikhona kodwa umuntu phela unalo icupho unalo lelo tshalo unako lokuya nalokuya. Ngivile ke futhi ukuthi labanye bathi ukuthi kusasa ngeLesihlanu from 8:30 kunenkonzo lemfishane lephela ngo 11:30 ebusuku bese kuyalalwa. Ikhona kuleli sonto kuleli bandla laba labatawufika early kude unyenyedwa lengadi yaJesu umsebenzi wakafiki bese kuyalalwa. Labantu abebambe ngalamabhasi emini they will be catered batawulala nalaba la kulala khona lamaswati lamanye, that is all covered. Nalaba abahamba ngemgcibelo ke labafuna emabhasi ngiyakholwa ke labo ukuthi isikhathi sabo sisekuseni angeva kahle ke khona ukuthi but bebacinise kakhulu ngalo Lesihlanu la tonke indoda ithi ukuthi khona kulaba labafuna ukusebenza le plan yekuthi in bulk bete ebhasini yinye ngoba le bhasi besiyayehlisa lentanga ngoba ithola emakhasimende lamaningi emgwaqweni wayo ngasikhathi sinye. Ngikuve nyalo ke Ntsambama ngabona ukuthi awemaswati ahlelekile ayakwadi ukuthi plana into bese ngithi ke yabathenga 220 lapho ngishito ke ngathi lokunye lokunishile la inombolo yami ngi7603 0 ya nyalo ke ngidawu naThemandi mangibuya lucingo lendala ushayela ku WhatsApp ngolu 76030198 ngidawuthatha nje babe sihlanu kuphela mabathi mangithatha labasihlanu singena ngeligama lapha lelithi asivimbeki wasivinjwa asivimbeki. Uthi producer abantu abangu8 okay bengithi mina abantu abangu5 uthi producer abantu abangu8 ngabe ngithika ke la ubese uyasitshela ukuthi wena ufika nini futhi ngiyamcela Maswati nende na last year mase nihamba ngabo Lesihlanu post share kodwa ukuthi angibonge man angifuni kubahlabisa nenhloko angibonge kuwo onke emaphoyisa nemasoja lese ngivile ukuthi ingcondo yawo ivulekile. Angifuni ukuchaza lokuthi kwentekeni athideni and then ngithi nje amaphoyisa nemasoja lawa labhobho ke engcondweni khona into letendekile ngithi salute singeke sikhulume lapha siyawuthi khuluma ngalelinye langa ngitshela Maswati ukuthi kude longaboni ukuthi ngumhlolo lo mhlolo kufuna sibambisane sikunjinje ngoba utawuphila kahle masoja emaphoyisa bothishela bogogo bomkhulu singalungisa lo mhlolo. So mangibuya kuyona Themandi ke sengiyathatha incingo kwanyalwa ngithatha icingo uthi asivinjwa asivimbeki bese ushe amagama lo ngawasho sibeka phansi. God bless you mandla. Amen bawami. God bless you Maswati kwathiwa umgwaco ngala iphuzu moya wetha road wayale ekhaya kaSimelane asishintsha lesitalade Maswati athi iGawuzela Street senivile kusuka lapha nje ku main road uyofika le ndawo sephuzu moya ugcina lekhaya ugawu lomgwaco kwabe sesebuswa kuseGawuzela Street. Sewusemoyeni sawubona. Sewusemoyeni sawubona. Isiburo salonyaka asivimbeki asivinjwa. Honorable G kunjani? Asivimbeki asivinjwa. Mr. Van Rona lona phinda wakaGoje sibongo phase emthini libonjeni. eGoje ufika nini kaMhlushwa? Kamhlushwa Saturday ekuseni nokwa. Goje Mdlanyoka sivimbeka sivinjwa mncwa. President. Ngiyabonga sowuvile Maswati kuthatha akavimbeki futhi akavinjwa. Sowusemoyeni sawubona. Igawuzela nemandla. Awusukani madoda. Asivimbeki asivinjwa. Angithi uyabona kushaya ibulala mfana wami kwasho Dokotela Neshe. Kunjani ngikhuluma nabani kuphi? Khuluma naKhabza the Great eMhlume. Phakama Mhlume branch, phakama Mhlume ufika nini kaMhlushwa? Kusasa nje lokusako hayi tiyanyuka Gawuzela nemandla tiyolalela khona ngale. Mandla. Emaswati asendleleni nalesishoshako. Usemoyeni sawubona? Lishonile Honorable G. Mngana kithi. Sitsho njalo sithi asivimbeki asivinjwa sihamba sonke amabomba abheke kaMhlushwa. Sha ngikhuluma nabani kuphi? Inja yawuphekela likhetane iluma umnikazi. Inja yawushekela luketane iluma umnikazi wevile eMaswati athi khulumela. Sewusemoyeni sawubona.
Awuphindze lamagama locetha kuwasho. Sivimbeki president siyakhona siyawungena ngeBlackford. Awusukani madoda, awusukani madoda, awusukani madoda, awusukani madoda. Kwakuhle kwethu, kwakuhle kwethu, kwakuhle kwethu. Yonke siyagaleleka. Hayi sigalelekile egameni lika Jesu. Nalokho sebashayela ucingo nje lapha. Angisakhona ukubona. God bless you. Power. Amandla. Awethu. Yerasi ngiside kubuyela emuva ngingena njani la ngoba mina angisadibona ukungena umzolicingo la. Asivimbeki asivinjwa. Sawubona. Ras. All right. Ngidawuthola Maswati, ngidawuthola sengibona ngabuya usemoyeni sawubona. Asivinjwa futhi asivimbeki. Bani lobeka ngakhona kuvimba Israel? Bani? Mota asambe Khawuzela amandla. Sosemoyeni Maswati athi khulumela. Sosemoyeni sawubona. Sosemoyeni. Uvalekile umbhobho wakho, umutile imicrophone yakho. Yes. Asivimbeki. My president, salute sir. Awusukani madoda, ngikhuluma nabani ukuphi? Protocol okamsimango usemhlume bro. Akube kuhle kube njalo man, phakama mhlume. Emgibelo ekuseni nje president wami ngiyabe ngitheleka lo nyaka kanti ngiyasile ngibeke ngalesihlanu sekuthi nyalo ngabe ngifuna emsebenzini but nje emgibelo ekuseni ngilapha. Amandla.